ia mata lo le vaenga fa fai o ngā loa la lea le ngā maua mai loa le fisosoangi mai ai i le fausio le ngolea Samoa Finau ele ngaka mo le kūkau pisingisi o lo komwhairi ia a o le vaenga fo i mo le tātou tunu inga ia mwhai o ngā manguia ia Samoa atoa ia a wala vale le anga iluma kene iloa ia foi ia oi foi le sa fai mai Luise ia po tali le fisili fa mol ia po wakili ngefu kele. We just gone live on YouTube as well, so can you say hello? Whaftai malo lama mana. Ia fisili ia ole Samoa Finau. Ai o ki lo lava ia au ia. Ele ngaka fo i au mafuanga e lua ia nga whasoa i le akungu. Ia ai e ka ua fo i lo oeola Finau ke loa. Ngā whai le peong ka ua kamana ai ngā oa e whai pisingisi, e whai online business So ele o promoting ngā kulai lunga platform al kama ia la o pisingisi, but I do run, if sosoangi ka ngaka lau ke le aki ngā ia pe amaka ngai online business, whangai mawai kupi whasoa, kupi whaasili mo le ainga. So our training last week, sa au whasoa ilo story, ile mako team, because ole mele encourage mako team. While we're building our online business, I encourage people to turn the professional mode o lako Facebook page pa whapea lai e willing e open inga ia remember a whailau pisingisi ke post daily you have to post, so at the same time o lai build ai pisingisi e post ai lai fo e build ai le monetizing o le Facebook kai build melo ke va ai e sosoangisi tuanganele ia manatu le ia so and I think it's something that we should encourage whaingange wai o le tuanga whaasoa I lunga o le social media e mawai mai fo isi fasilinga so in the final mako training and mako team last week I share your story so the reason I know I'm sorry I didn't ask for permission but ole wingo nga lenga o fasoa because I'm trying to encourage our people wa umangi avangoa mangi awala me fayonga susuangi ma waise kupe fa sili molo wainga ia faonga opportunities and one of those opportunity ole turn na le professional mode on our Facebook page inga ia mafai onga maua maisinga kupe from doing post kai bela ole story la lenga o fasoa ole Finau and I think it really resonates your story. You now have a story. E ui e sele mafuanga ngā lenga amaka mai lau iku lau. But the way I see it, o lau Finau mai le amaka ngā mai ngā lau story. I think you did the Samoa Finau moa'o. Ia male supporting o lau paki ai lewa la uia va ai o peo koe ka ua lava ia o ia la o la Finau because o ke mankoa inga o faile ku lau le Samoa Finau amaka mele amakanga e sa wasi o ko fai mai han sei va ai nge o po fiele me e pei mai ia o Facebook ia o me ia fai this was 2020 many years ago. O fere me maua mai ai ia e ke alu e sau e pisa mai ko kiki maua mai so kongi mai o Facebook but beo ke aka wainga beo ke aka amu wainga whapea there is no way he can get paid from Facebook because Facebook is for influencers o kangaka lai o e whai videos ma influencers. But and you stay consistent for so many years. You posted and slowly build your followers now all the way little fast for my college. It's not much compared to a lot of other influencers out there. Okay. Kusa lewa mo faso tu tina fatalo fatu initial tanto wompaanga ia mise fo ia le uso le lo mafuta mai le songa fa fenga se manu malo. Sala 5 viewers on TikTok. I mean on wale langale I bele ia le ki kala se mangu uso ia se pese. Kusa
I le amakanga mai. Yes, Matthew, we're in Australia. O le amakanga mai ngā o le itūlau. Ia ele i so maho fo ngā le ame maua sa kupe. Pe whai inga ia maua mai sa o se sip so soangi. Ai ngā lua o loa e iai fo ile ole awala fo I a kongu I loo a kongu se awala nga whaapea nga whaasoa mai ele atua. E mawhai fo I o nga nei se isi kupe whaasili. Ia awar kau singa o whaangau. Thanks, Ia Matthew. kau singa o ainga. Ia mise fo I o le au nanga e molanga tala lei. Ia ke ia lea wa kamu whailo la ia. Wawa ailo ia mo o whailo kinga. E kaua wa ai hakili wa pe o ia masangi I me I o lungo o penga ia Masangi nunga Facebook. a lea langa maua mai lo lea le ole vahenga lea ia maka mai lo la ia maka me inga I sengi ia mi le kaimi mua ia paso solo kwa I lunga ia ako sila la sa mor kaimi ngai la account. Don't talk about amount. You're not allowed to. Ole kaimi ngai ko so se fulu afer mas. De aí la pesto mo la hua mo feo lolo singa ia mo wa ale suka e fa suka kia ka mai ia mo so ngi fo ke o fa la so au ke lole o le sunga ia manatu le sa a fa so atu le malol tato tunu ia le fainga o le Facebook ia ma le YouTube e mwhaiunga mo wailau se lengi ma ngai ai o le vaenga le sa fa so mai le uso ia moi maunga e mo wailau se lengi mo ka kou ia sa mo a whai me ke leo ai misi atina fo ilea lai Ngofofale. Lai ngofofale lai va ai whanau whaonga la lo kaiminga a whape lengi au me whai ole Facebook em whainga a vea o sau ngā luenga fo ilea ke ngā lue ai ia mawai sau se lengi ia poli YouTube fo ele whapea fo inga le ke pausa kulua ngai au ke maho fo whainga whapea nga o marva ya so moa ke post ai whai au whamaro si mau ma se me ngai ma fo o kulua ya so leo ka ngā mau sau kupe le ai pe o ngā wha atu le teimu tea umia kai mi le wa lima kausanga masalo pe fako makanga maua ia lau kupe But 2 years ago? ia po le lua kausanga kaluai e a maka kua le fausinga o whaavai fa penga le o langa le kuki ai e a maka mea le mea le build le foundation ia solid ia mauku le ia a maka le mua kua ma e oilu ia ke ia le wa ia kua fa muia mele kua So ia Finau, ola Finau. Samoa Finau. Ke le lava ia whamanianga le atua o loo, you know, ke le awala whamania mai le atua ia ka koa, and I'm coming from a business perspective, o le kele o kaimi. E kau ke kakalo, o le kakalo ale no ka ola ngea i ka whanongo ai I kakalo mākua, you know, tangata matutua foi, whai mai, ia fisosoangi mai e whaamanguia mai a ki mākou lo mako makiwa ma le kangolima ia fisosoangi e whaamanguia mai but e kele o lau kat kongonga i the way I see it now o le tali mai le atua o le tali mai le atua ia tātou te talo mai awala ese mai ia whaamanianga le atua ai mangkua fo ila o le whakua e o lua manga luenga e ke kakalo ia mai nga lue fo I mai sa ili fo I oe o lau vaenga na o lau sa ili malonga lue o nga whaamanguia mai le o le atua I le mele o e whiwhili kamwhai ai so lau ilo iai o le kelo kako ngar kakalo a whaamamole so soangi men makiwa whaamanguia mai ai whaamanguia mai le atua e ala mai au wala ese ia
Ale kau ke api kau ke amu iskai mia ole spai mia ole fiu ngo fie give up ngo fie ole awala piko sili nga le ai e whaavai ka ko ki apolo mele ole fiu ngo fie e la o pala ai ngo fie ku yele upule ole fiu ku en mele ole upule pala ai ngo fie no nga laku wa lau o e kau le papa e koe fo i meilo ai le iso kam fai nga le kea e lunga papa ina yam fai onga e ho ku lisi ku lai fa kali me manuia langa lai to pena le tua mo oi so le fa malo singa a wai ke fiu a fa pe ale fa ko a kau maka lau Facebook page ma e kam fai fo nga le monetize lau itu lau mo isi se lengi e pole YouTube foi au ke fiu ngo fie ova aiele ole fa o Sofia i o loko lo ai ke le o ka ko Samoa ke le o Samoa la yeile le komai la yeile taleni le uponga la yeile taleni e fa kingo ia awala e mfayonga mo wole seleng o ke le o video ka ke ka o kwai e ko kele ga ka maka ai ia ka mafaila ia fakingo le walanga post au videos ia mo ata ia mo giau fa malosi fo ia e mafaionga fe soangi lenga ka soangi mo lisikanga ia e mo foi fo lo sailing ia mo soangi fo mo oi ole me ka ua le mangkua ko vaenga le ole mele ole fa malos post io ke le post a kulungo ole tato pokalami e mo mua nga le post kia au ke le iku ina kulungo ole tu la aka penga inga se la unga ke la unga ia mo e lo ko finga e ma ko ka le sia mpayong o ke la unga ai o ke le i ole sa pati o ke la unga ia ma ka penga lo la unga e mo mua o ngale le la unga ia ke ai o ke le ia lue au ke le la unga fa penga foi la post ia post ka ko pokala me e mua ka u e loko ia le post ai o ke le posting e le post lenga fa kingo ko ngi lenga post ko ngi ko ngi isi fo ngale ma fa pe o ka de sa mo fina on makua i pa ia po on makua i lokua ia ka le ka ko ke loku uma ka ko ka ngaka le ka ko ke ka ma fai ai o le ka u o se vai nga fo ile ka ke fai ia mo wai fo lo ia mo wai lo tato ma lo si ia so uma ia ma thank you. So I just want to acknowledge our viewers on YouTube. They're non-Samoan, so thank you so much, guys, for supporting and for watching our live. Yes, we are coming live from Brisbane, Australia. So thank you, Mitchell. Turn it up. She said, visited Samoa when I was in the Navy, Australia, one of the best diving sites in the Pacific, and truly beautiful people. Oh, thank you so much. Yes, we are so proud of our culture and our country. So so glad. Thank you for sharing that. Glad that you enjoyed your time in our beautiful homeland. Home is where the heart is. So thank you guys for tuning in. I'm here for subscribe only. Oh, thank you very much. Thank you. Oh, they're mostly not Samoan, the people watching YouTube, but thank you guys. We'll get you over 5 Ele planning na se live ngefia. Akong fo ilisa. Akong sa o se mea we're trying to le tu e fang faso ko ile o mo ila ko ka ko Samoa
Afa pea like le o kan kongo e mo se kupe Facebook. Ya lo fa so ke lo foi le safa to tele nei o tatu tanga ke ko ke le sa mo lo mungwi ai. Le o mo la ko se lengi il Facebook. Ya ko ke le foi ka sa mo i le mungwi le YouTube. Kamu fai fai ma beo se nga luenga afa peo o kanga ka foi nga le o lai ke le whainga luenga ke le lo kaimi mawhai o ngā enga lua ai i le Facebook wha o ngā kakau lo le vangonga ia e mawaisinga se ling ia maka le mua ia ai o ai ngā whaapeo ngā whaamungi ai ngai ia oi Mea kongo ngā lo ke le kau whai le mako o se whakalo whangi se manu whitalainga se manu se manu sorry ui ale le mangku aku ia mele o mawhanga ua e lo o kali i mo ngo whai be sosoangi mai le sosoangi mai i le editing ia malo o thingi editing o videos ma kamu whai ngā le ilo kusa o aue Hai malo o aue pe fōrenga whainga le old school ele i maua le ia mea fōu e sau ngō whaile lau whanga sosoangi mai ia ai pe ko pe whainga le amu me lau whanga ia ma fōu whainga le whaku e iei le aso lau kala le ngō whaile lau whanga e le aso e mau ai la kupe i le Facebook. So la o roi lisi aso ke i lo la whanga i le whaia o tina le aina. Ia, ua mau mai le pei mua mua Facebook. That was 2 years ago. So o le kalala nga. Ole afoi. I know we're talking because ole winganga ole kulangi Samoa Finau ia ola Finau yeah. And you know he came a long way ile akinga inga malika mawhainga mai ngā ole o langai kulau. But like we shared before ia ila ko foi le whako join mai. Yes, we're earning like he's earning from you know Facebook and YouTube, but this journey ile you know our post, our motivation, our inspiration. Whaasoa ko ile upo le atua ingisi aso. Whaikawinga o le awhionga pa ia le atua. It's the most rewarding part o le journaling is what we learn. Male susuangi me lava kako savalinga awai isa oila kala e momoa nga ia oia post e fai ia ka ua ia kako post e fai e ile kaimi nga post ai so kolo le si me nga wa o so kolo o nga ika iskaimi e kai a kol vai so ika e kai kolu aso ika ai vai ko si asa nga fai me post ra ka mai lunga Samoa Finau fai mai something along the line ole ko masang pengele masang e ka ko fai mai o nge ngo ko lao e ka pia fa pia oi kai fa pe kai so ko lo ia la wa pupu wa ika so ko lo oh yeah no there is that's the most rewarding part of what we do. Be a look forward for ingange, you know, and elanga kaka foi lea or ka o foi relationship because kele kai me o quote e baku. Whether he come up with the quote or I come up with the quote, ai ka ke fa so ai fa ingange pole le every word my phrase le before we posted fa so mai you know le asesi upo so ye le upo lea o le asesi we work together ia manga ia le kele not all the time but kele post so kele abeng fikia it's bringing us closer together as a couple. You know we work together as a team and I know I'm not really he's the main person on Samoa Finau but I do help with some of the admin side of things in Samoa Finau and I am mo ele kele so kai me fa ole kulau. But I'm also blessed, you know, la uia savalinga
my personal journey. O le, you know, ole au o nganga makaka o kuale fai ilunga ole tulau Samoa Finau. So, ole nga sa whailanga mea ai lunga I lau ai, we're just sitting on our dining table. I normally do live on TikTok on my business. So, live on TikTok, you know, talking about my side hustle, my business. And I said to him, why don't we do a live on your Samoa Finau? You know, let's you know, get to know your followers. Ko ngeki fo I mga kangaka. Whaftai lava will. So, yeah, le lawa ke ia lau whai koe le live. Le isa ongi ma le ka te ngā. But I'm trying to encourage him. You know, this is, you know, getting outside of the comfort zone, because I know he's his comfort zone right now is posting on your page, and because he believed that if you go live you should have like set up like what he used to do back then, but I just refuse to do those kind of setup right now. So o le kaiminga o taiming kau amaka mai e tātou pokalame. the studio. Sa fai le ma studio kai pea o le studio puloko. Don't talk about people, don't name people. So ole ngai ale fai ai nga umarole paloka umarole paloka I le Afrikausanga loa fe lo kasi. Yeah, don't try my name. Yeah, le vaku le paloka momo. We had family. Yeah, umaloa I moved my little family, and then we used we needed the space. Ia poloka I fo le inga. Ia ale lawa ko e kau amaka. Ia ba mia se kai minga poloka le. Ia ale lawa ko e kau mo fai inga le pe ko e kau amaka. Ia ko ngwe e o kui fai ngor kausanga. Ia ko e back to studio No, not doing studio. I love this. Like, you know, just go live, no setup, no just, you know, raw interaction with your followers. You know, just say hello, and thank you guys for tuning in ile live via le la wa fa ya ko o le la ke le ala nga live ako ia. Oh, I just want to say hello to my business partner. Alai malo Asiata, is it Estelin? Thank you, sis. She's a boss mama from Brisbane. June in my live Samoa Finau. This is not a business live, but you know, eventually I will be sharing what I do on this platform. Share not now, but later. I will be. Would you let me share my? Yeah, ma fa nga fa so ngi va ngole fi pe ma It's okay. It's okay. I will be soon. You want me to say? No, it's okay. Yeah, ma ro fa ftai el malo tato tunu e mi se tato pa anga le o ma futa mai ne va ngole fi ia ma le tato fa so o le ongei ise o fa so kwal va ngale ile matango fi o le ma tala ino le motafono America Samoa ma ngai e la u ile baba ai tu fo ile fatinongo le o fa mo America Samoa ile tala ino lato motafono a wai to ele fionga ile a malo le tato maroma le masiofo ia fa pe fo ile fionga ile li pale mia male malfaltua ia ai fa pe fo ia le fionga le fonga talai ia malfaltua ia male mamalo le malanga ni si fo io o suia fai puli ma na ia le o le saunoanga le fionga ile le fionga ia tua olo le president o mota o le makua ma ngai ia le o le fasoa le Yeah, keep going. No, lui le fai mai maro faftai a Stefano maro ia mafuta mai ni vanga le fies
o le mangai ai o le saunoanga ale afionga le president, le afionga e tuaolo. I le whapela whamkalanga o se taimi mua lea ua i le kaimi whatautonga a le afionga le lipania ma le kapeneta ia mise fo i o le whainga malo ia masuia whaipule le pai inga nei o se taimi mua lea ua whapeona wala au ia i le afionga i le ko vana o Samoa ia e mise fo i o le afionga i le whongwhitalai ia ma le presidente o le mota mai Amerika Samoa so o le whamakalanga la lea e se tāua i loko loko do mafau o le mele o le iai o le amana ia i whainga malo i lua mantua Samoa e ui lava inga ese whainga malo Amerika Samoa ma Samoa tutotas ai o le ainga o le uso manga ia lan mele nga fa ai loa le fionga ia toa o le amana ia fa pelang fam kalanga o Samoa o le palangi o le Samoa e o nga ainga e fa wangalo ki o le fa penga e ka winga fa penga o le ka o le amanga ia e malo i lua o kangaka kai kokas ia mawhainga malo ia okay loa zai sa mai mole to te lor tatu tunu i le whaamoe Amerika Samoa le sa whaatino nei ia talaino lato motafono whaapea i te loa tele ia nisi o lo whaapea o le afo le kivia sa KVCK le sa i nisi o ai anga i lunga Ai niva. sa ili le KVCK ia pai ona mai moa i nisi fo o lato live le sa file nei aso ia pi o meanga le sa baba ai to nei fiafi mtala mai tatu tunu ia malisi la mikelo o le kalunga uman paloka se wa uman paloka ma pisi me ngaluenga ia ele i faia ko asfa kai Samoa Finau i lo tatu tunu Yeah, I don't want to talk politics in the car live today. Hey, right, it's a so like if I love Nei, bai, la sau fi au me. La faso ko pele isi me se banga isi me ki faso ia faso la Nei sa faso e wa le o marka lai pe va fai momola sau bo isi si me ke fia ia le I fai ko faso le. No, I just want to say shout out to my business partner Laniva, Adrian, and all my business partners who's watching the live. Thank you guys for watching. Yeah, say sweet for you say in April the way Samoa Finau, but we'll see you guys tomorrow. Me too. And I agree with Wifey. Leave politics out. Love it, love it. I have my own party. I'm not vocal about what I support. I support Samoa in general, but I always say, if you want me to come up on your platform, when I'm on your platform, leave politics aside because I don't want to be affiliated with politics. Hi Neva. Lo fai mai ele sa fe au langai ko lau vai o ko vai lo malo mai fo I ngai I live. Okay, thank you guys for watching. Ol faso pupu ako nga ma wa ya na. Fa o mai e afu de ngoa. Ele sunga fi au ia le famtalanga tua olo. O le tupe o le mea apapalangi au Samoa e tupe I le ava fatafata. Can you elaborate on that? O le kupe. Makua e pio o papalangi e keu. Thank you, Zion. O papalangi e whenkaha ia nga whaalu kupe a papalangi fo I sisi kangaka.
e whaahalua pālangi ia anga kupe mo ia malonga ainga. Kākou Samoa, e whaahalu kupe ale Samoa I longa ainga. Ia peila le mafo anga mo whaalavelave a kākou Samoa. Oh, we're coming to a very interesting topic now. So, kākou Samoa, peye e whamkalanga whapea, o le pālangi te uana tupe I le whakupe. O Samoa, I ke uang kupe I longa ainga. O le pālangi e ngalue alu ka whau. Ia mawhaalong kupe inguai, me ia mawhiasi ai. Kākou Samoa, e ke whai ngaluenga, e le ngaka o le kupe kau seilo, ainga, sosoangi ngaluenga le tua. Ia mawhai e ke lor mau whaalavilave. I think there's a deeper. Whaasoa mai pe whapea o le te mai mua mai le live. Po le aso o e whaalau te le ina o le tu. O ke le makamaka I le live le ke o le winga o le whamtalanga le o le tupe o le mea apapālangi. A o Samoa e tupe I le awa whata. I feel that there's a deeper meaning into that saying. But mangai fo I o le pointi le ke whaasoa mai. Lenga o whaasoa kuai. O le Samoa, o le pālangi o langa ia lea mawaenga e pei o langa me ka alo kupe. So e whaakingoi ia mea e manga oi pālangi. Ia malonga ainga malanga. O kākou Samoa, e keu kākou kupe o kākou ainga. E whaalavilavi, mea ngā whaalavilavi o le Samoa, ia e meise anga o kākou ainga I Samoa. Ngā le oki al kaka maliu al kaka le asolulu. Thanks, Ia whaamole o leo whale tātou oti. Ia asolulu aso kofi. Mali elo fingalo leo whai kako oki kako maliu le aso kofi. Ia o le aso whaleile mali ke pe mo maise le ni o le kangu ngesko inga le aso konga. Pe ngā le winga o kākou Samoa. So iwi ala kako. No, I like that part. Langa anga ngi ala fiafile sa kakalangoi makafanga we winga. Something very similar. So we were talking about, e mau ki sa whailalum whailma ko budget because we have some plan mo ka sang foa. And then the kids were lenga kalango me kameki mai we give too much money I le loko ma whaalavilave le ainga. So for them to say that let's avel kupe ima ifa mai mele and our older daughter, she's 21. Whai mai langkalange mai mele lenga makiwa ka go, we're earning a lot of money but mele lenga always makiwa ka Samoa o ngai we give too much money e vaila ukali lenga ukali akwa I ka maiki. Just try it whainga nge le whaamalamala yes our culture o whai mai le upulea baby lenga whai nge mai keep within your means which is really true langa e yeile limits whainga nge e kaimi e ki nganga vai akwa le se kupe ole kongel pile ka mai kipe molo ainga alai avea a o lor kulanga nga wale ai ase me koi ave, then that's where you draw the line I fa Samoa fa amisi le fa Samoa ai fa mo molo ainga but ai fa pe like afford e ka kaunga e ka ko lo ainga mo au le o kofo ye le me le o maliliwo o makua within few months apart le levanga ko fo I mai Samoa o manga kango I mam ai ko maliu ako I dad le levanga recover my kako from the cost o le maliu Samoa so that's exactly what I said to my kids today kako nga maliu lo ka mai ngai amel ingai Australia. We didn't have much money because we only have like 15k o whakalola o kalaila o whangau. O loa, o kowi loa o whianga au mai the rest of the money that we needed for Papa's funeral. It was from our kaja. The very thing le ko ke sa'i mai whai mai e ke le kupe aluai. But, it's our people, our family, our kaja that will come and, if sosoangi mai a kako, I kaimi kako ke mga omia, le sosoangi. Ia ke ro po o ngā ke le whaasoa le langa e fo iskaimi fo ilea no kako whaangau le
whiola e nea tunu, e leo malama tele le tātou anganu. Ia malkako whasamo. Ia e umia se kaimi fo ngale kau ke kamu whai e whaamalama e ne tātou whanau. Ia le tātou anganu. Au fo ingi kako whika ia matele ia whamtalanga fo ile ne tātou whanau. Langa i fo i kaimi e tāua i fo le whaasoa mai al whanau. O kako a inga Samoa. Ia pe ia lisi kaimi fo ingale pe ki nga pe ki nga skama i whaalave fo ingale o pe o Somalia me fo ilea vidia ko yo via kwa ia o isi foi ka di pe ka po ia ngai kako ai ngai Samoa ia le fa ko fa so ai a fi foi la to o lo puti leima ma fa ngata tau ia le afu o nei ai ngai fafo ai o ila ko foi ngale pe ka alo ile tinga ina o nei whanau ma nei uso matua i whafu. Ia peo vaenga, ia ka whaalongo ako ile wan mele ka ke vai aku i Samoa. Ka vai aku la via ka valelea ia au ka valele nga kinga inga ko ngai whangau ngai ia e whialua i o ngai lisko inga i o Samoa. Ia malisi uso male. So ole vaenga e ka ua me o lo kamwhai fo ilea tātou e whao ngāta tau ia le tauti ngāo nei o e lea whainga meo le whalawilawi. Ia kamwhai fo ilea a la kukupe ia haru kongo whalawilawi. Ia wale o ngā i pe whakaorisika le ki makapa ale. Ia ke lo pes pero o ngifu ke le po le manga. Ma lo whaptai atu i tātou wompa anga ne vanga le fes. O ka fia ka kalangoa fo e di manga i fo e ka lai ngi. Hey, kangaka le whai mai le YouTube. Would you guys buy shares in Samoa Airways? I'm thinking about it. Expect Hummel from overseas. Shares, and I've never heard of what's Samoa Airway? I have no idea. Oh, ole bea Samoa Airway se ka wai ako ka comment. O maua lole ava ngoa momoli mai lua mea o i lua loto. O whalua sewa no. Whaftai lava. Stefano. Uso Stefano. Ma lol whasoa. Ma e ka whasoa ngia Sofia. O lale umika nga whai ka lai. Ia ke lohe ave angi vangoa le wo umalwa yaso so mulmuli ne le va yaso. Tai au foi amata le. Masinga fo. Ia man masinga ia ai mai te ia fa pe fotina le ainga ia man mafana ia o le tatu pokala menel Samoa Finau e moli tu fa ftai tele la vai tatu o ma paanga i la to o followers le tatu pokala me ia i lo to wanga le ia lai e ale la to te talo ia o la to fa manuia ia o so se mea o lo whaanga, ia o le taime te comment ai e te share, ia mai react ai i se whaasoa le tātou apokalami. O le taime na kusa o laua nale upo. Support. Laua support. Ia le tātou apokalami. Ia kusa laua maua mai fo inga singa kupe. E fisosoangi ile mea ai ale ainga o Samoa Finau. Ai le koe like ngai la kangakala. Tātou Samoa ele whapenga. Ai le like lo, longo winga ele o Samoa. Ai ole mai lo i
o maloto e molkele ko alfa kai kele la val tanto tunu so se kaimi ke fas ke share ai ia pe like react ia my comment ia o la wa ye lo sao i le tanto pokalame ia mama wai fo singa me so sangi ai ia e whakawen mea ai ka maiki ia ia ma so sangi fo ia ngai me kongi mea kongu ia e le nga lau o mea lau like whai ngō fia ia a whapea fo e te mana o mia se so sangi ia mo le whaalau te leina o lau i tū lau. Ia whainga e meli mai e whainga makuku inga i lungo le share ina i lungo o le tatu Samoa Finau, tatu pokalami. Ia ina ia nga e tufo ima ia tatu wompa anga e support ia lau sunga. I just want to answer. Could I acknowledge? I could see Samoa. I see about the Samoa Airway. We're not aware of Samoa Airway shares, but I think Samoa Airway has been around for a long time. So if they do sell shares, yeah, it's good. It's good. We have. Remember, we have shares with some of the companies here in Australia as well. And sometimes, when my mom passed away, shares we sold our shares online and got some money for mom's funeral. So yeah, go for it. Say good things happen outside of our comfort zone. If you have, invest go for it. But my advice is only invest what you can afford to lose, because any investment, anything else in life comes with a risk, and make sure that it's a risk that you can afford to lose. Otherwise you lose money, and that's that's a risk, a mistake that a lot of our Samoan people whai kang Samoa ki nganga iloa ele o afora ai mo long mai kupe kam whai invest without doing proper research. So do your research, and if it's good, because the company has been around for a while, it's a trusted company. So yeah, follow your heart and do it. And so no regrets. Awa pe se sa mo fo inga le po si tatu wompa ngoro mafuta mai o lo fia malam lama tili le i le whainga o Facebook e mwhai unga monetize e lau Facebook. Pei ke loa e mwhainga e halu lungo le peita manatu lei. Le sa whasoa tu e luso ia manatu lei. Ia e langa video nga sa whai. E mwhai unga e anga ia e sosoangi e ke mai mo ia. Ia mwhai unga sosoangi ate oe ia mata I lau Facebook ma e nai ia singa se lengi mole ainga. Oh, you're welcome, VKM. You're very welcome. Yeah. Ole kalia ko be le acknowledge be of Celia ngai kanga I sili mai ai. Yeah. Boy si Talo for ole what's here what to be Matu credit wallet. Oh. I know, sis. Oh, we're missing a lot of sorry guys. Emana pa lang ole tupe ai o Samoa ole alofa au tu ilona manati. O yo le fa so mai ma ko kanga kai ile winga wa pe pa lang yo kupe ele ma fainga ngofo pa lang ila ku fai fu se ngalbenga sis kanga ka se ivanga wa ko kongi mai kupe o ka ko Samoa ke le lava me fai le fata fai lungo le alofa but in saying that e foi pala langi au ko kuskusi le mai pala langi e foi pala langi e alofa let me share can you see the tablet? There's a tablet. Oh, where's the tablet? Oh, there's a tablet right there.
Ole e konga mako fale, we have a ducted system. E olo mai kongo poko, e control mai lai i le tablet lea. Sau lolo san nesia songa e kilingi le tablet. Ia sau lo ave ese le tablet le solo le wall. But ulo le wai kongo le wall la, we couldn't take it out. So we posted on our community ngai le area le mo ke yai. Be yai se electrician is au se yonga faya le mako tablet lea. And I was prepared to pay for it. Rongo mo ve vela au struggle al mako mai lea au mako mai. Wakele nga oso le fiva le mako mai le. Ongo wa ve vela fale wa olke mi ve vela ngai askalia. So he said, faile a whaingai ia le ea o le whale lea. Ko I kiki lava kako mai o pe ako se tu low lava le whawhanga Samoa. Ia le maile, ia le kenge lea, because she's her daughter. I le whale ka loa le vevela. So, nga o mafau pe e a lako whaingai ko peke le fix ai le ea So I posted it along on the page. I kali met palang. Kali met palang pe mai. Le nok kaya o fix lo So lala nga walo fa pelo san vai le kupelea. So I was thinking maybe 200, 300 So fa lo san lenga study ak le fale. Vai le kupelea ke wa saule ka malo fix le mai langa pili, you know, if it's more then let me know. Ai ke wa saule ka malo fix le He didn't charge anything. Vai le ese o wala esa wa fa mangyanga sawal pa lang fix le And he left and if I may le kongia, I will pull le kongia. Alesa whapera ko Alesa whapera o lalo mai polunga po le lua ko se laule. Yeah. Me whai Me whai ai. Okase. Au fo ilaka ke kusi li mai para langi. I think o le kele Yeah, I know, but some yes. Au fo ke manga ko whanga. I think most of the thing me ui lava inga kele whaso atu le ngana pa Samoa ilunga le iku laulea. But I truly believe o whama lusi whai. It's for anyone. Samoa. You know, the same goes in Samoa. If I pay for ipalangi makaso skangaka lava. Can you scroll up? So sorry, we have very limited screen right now. Befa yo misi akunko. Yeah, fa sa fakalo fai. Tala fa Mativa, faltua Mativa. Hi Lena. Thank you. Fakaya ko nga o business partners. Yeah. Ayo fi fa longo mai nga business partners. He said talk about the business. Na tu watu le vanguangi ke share ila mangula wo yo ya. Wai ke o misi nga le ko mo le sa vango a share lo la o polea le me nga Okay. All right. If you are part of, our online journey and our business, please comment to say hello and so that people can see. But o le nga fai mai le whaasoa le tamala inga le amaka nga fai mai nga amaka nga page nga i mwhai o nga susongi promote o pisingisi. But yeah, he's not promoting my business anymore. Ne lawa maolo o wanoa a whapea yei se siolo o sa ili o ke whainga luenga full time. I have a full-time job o ke whainga luenga but I always I always try yei se si mea on the side. Inga ia mawhai o ngā sosoangi whaasoa le ainga ele ngā ka fo ile waka ko Samoa ele ka ngā uma me o whalavelave. Man, unlimited whalavelave. Me se la le ainga o se o kolo e whai asi whaamawha o whalavelave from different sides. Ka ainga uma. All right, guys, I can't see your live or your comments, but if you are in our business or my business partners, please feel free to comment. Yeah. O kolua o la inga saula a inga sa malai ulo la mo o nga ngai fo o la inga ska mo e mai ko kolunga i le vai aso kasi ai le pouco fai assim o mia ko what if I ngi me mo ka nga fai nga oile le fai asi fa ma fa so ola o talk we both work full time.
But if I see kele o ainga I Samoa if I kau kua le ngaka fa ilio kongo le kalesia mangi we all understand yo lang Samoa so o ke kali kongo lava o ia e kakaunga iai ia se plan B. When COVID hit kasi a lot of uncertainty kongo la lang hit tale COVID, a lot of people lost their jobs ayaila lo la Aloha soi fua tifi, peleti, fatua ia mativa. Ayai ia se plan B. Okay, refer lava au online business. It's a plan B. Afa pe alu ai ki ofa pe men mako kampangi wan mako kampangi nang fa kau ngai ia lis kampangi alu la ai o manga fa pe men mako kampangi ia. O la le deb ia wa wale ko isi aba ngoi kwenga lwenga ai. Kai mi ngai o sa ngi mako kampangi merch ma le si kampangi lenga kong ia mako. We've heard me ko akere kanga kala let go. And there's a lot of people who are stressed out. But for me, I'm very at peace knowing that if I walk away from that job, plan B, plan D le au kapa if it's so wangi earn my se kupe moa o malo ainga. Was fia mama la mati le ai o te iloa. Le anga la o nanga malfa asoa o kailoa kuai me kakaunga fai. Ai o lea. Mafuta to bear. Oh, okay. I think he's asking about the business. Okay, so let's get straight into it. So, ola opisingisile run online. We partner with a company iko Kongo Amerika. O company gilale Kongo Amerika ai Kongo Florida. Ia lato o loa ke lo poko si le kuloa pisingisile la o mentioning. Can I mention a name le ke loa I kwa kere kako le whangainga le meta it's a great supplement o ke le whangainga, but I've seen a lot of great stories le lato o lo whangainga le meta me se lava tātou tangata Samoa o lo maui mai ultino so our company very similar e le mato o loa e tutusa male leonga le meta, but we have a lot of amazing products. I don't know if you can see these are health products. If it's so angi mo likele mo lo so fo maloloina so I always e lua lava e nga le mako singisi afa pea o le kisa ili si tupe mawa. Oh, sorry guys on YouTube. Afa pea o leke o leke interest lava nga o le kupe lava ke le ofi mga ake ale salsa product because wa ke le mau bisingisi o ki nga wale lava fe ka ko sal products and wa alo ka ngaka kong ka products afa pea lai ke le o mga o e whakau o loa I le vaenga lea i le vaenga o matu bisingisi mwhai nga ka ula le o le it's an online business pa ula la vaenga whai o lo ka ngoi promote le kampangi mako kampangi le ilunga I o lo whaila lo promotion Mwhainga e whailoa le ngor company. Mo silfia ta. You reach out to me and then I can give you the details because au ka o ngia o ko le ngor company nga ko lo la if I go research ko ke le o mai fe mai so strategy, okay. I'm a boss lady. So whether if interest in the selling or the product you can sell, but it's totally optional. You don't have to sell products. So company le wa le ngo join ya maki le wa o mai la o makausanga I've never sold one product. I say products e kasi ba selling, but I'm getting paid every week and every month. Lenga alo kamale ke lo penko vai mai lenga alo I lalo I Sydney makamaka ka longa. It was sponsored and funded by my business, my online business. So kangolola ia ko ule I vasela kala Amerika so that o fika ko ngai over my business around sefulu 1300 or 1400 USD I mean Australian dollars. O fai lola ia wailo ya
Ya Samoa Finau ya pepe. Ya Samoa Finau ma lo dora le ngalao. Ma ai le ka le lo pocket money le a. Ai mo le tali tonu o tangata skeptic ma le ka kong. Nga o ma le ka do aku wa o ka lo ngai le fa nga le ka. And then fa ko alu o fa nga le ka ngo uma le uma ka lo ngai le po ka o lo fa le enga. Even on their way le fala inga ai wa ko le ATM o ngai mang e musu ki wa ko fala inga ai le work le kara wa ko le ATM kala ko pe. But what I'm saying is that's that's the beauty of what we do. Fa nga makop so soang ya o e ke earn bela wa o le nga o focus lava o le business side of things, and building my online business, promoting without selling. I'm not sold a single product, and I've been earning weekly and monthly. Yeah. Le lawa makanga makanga le products mo wa au nga fo yo lo le company I Yamato. Ia le fa lawa ye fa mo ia a fa pe nga ia fala au nei ia po supplement nei mo mai ke le all of my stories are the stories of people who are makanga la. And these products are all organic. They're organic, they're vegan friendly, they're very, very affordable. Man, I can order so affordable. I fa pianga kiengu le meta akile afford le kaule meta. Em fainga maua mai au product e 5 ongo fiku pe valu I le kau o le fangunga e kasi. So reach out. Mai koko mai e au fangunga. Le I ke le ready ke le faila o presentation. Ole em fainga kau mai singa whakaka inga I fia ai mea ia au products inga o ka me. If you say kawu me, I'll say I don't think it goes se lauka lao wa le multivitamin there. It's full mongkupu ka la le kawu le fangu. A fa pe like a member, ve ai ma member ma company ya e wakala. Iwakala USD le kawu le fangu. So very, very affordable. O le kele la ma ko oloa. E kele o isi fala au le vitamin D le e ngale valuka la pe fa pe langa ki member. So how it works, if I love membership o mako company e ko le subscription industry. Instead le fa mako distributors e o fa akau ia oloa. Our company is now a part of the subscription industry. Le gym membership, le Netflix, le Costco. So se company la ve kongo le industry le e kakaunga yesko membership lango le moronga le whanga la ko e kofua la company ma la ko membership ma mea e offer mai I ko kongo le membership le waianga e alu whaila membership le Costco o nga like fia shop I o loa le Costco e afo inga e alu e whaila membership le gym inga e mawhai. So any membership there's a service e le service e au nga e ki whaanga inga e ki maua mai lau membership so our membership is $10 $10 Nga se fulka la ile masinga ke kongia. Or what you get out of that membership is that you can run an online business. I earn weekly or monthly, weekly and monthly. Le scala nga lo pisingisi. Kusole. Pio serau. I mean, the scala is $40. If fast fuka la fast fuka la USD one off, e ke le scala I kong pisingisi one off payment e be aila ma o e mai la website ma be o ma affiliates. O le affiliates la o launga wenga o lo wale promote. So a lot of our business team le wa over malifiku se lauka ngaka I kong on mako team since we started sharing this me I ka sanga nge so kangaka o ko akele lavo kangaka I kong on mako team e le whakaua e le sao linga le products. So tired kangaka I le whakaunga products. Peo le o lisi vaenga na wa whaki ngai o kako kanka Samoa. Wai peo kele anga pisingisi le iei e mai products ia oi. E ke alu sell whakau aku ia ngā maua leo lau se ling. Ale iso kupe ale kaulia lau ia me ia ke whakau products. Ele iso kupe maua ole pisingisi le whaatino o to. So ele ngaka e maua ia lau se lengi pea whaapea e whaatau e sealo o to le products.
ai fu lisi vaenga le penga ka Yeah. ua e maua mai le si se lengi mo oe a. So it's an online business, like I mentioned, a membership amako fukala. So all makunga luenga lai fai, all promote the membership. Ia push aku kole membership ia ko akele kanga ka subscribe pa ia. All ko akele ala kanga ka the moment you subscribe pa kanga ka ilau ile membership onga oe malau advertisement, you get paid. Ia. Afa pe fo ile se fitu awala ese e mafai ona earn my yearly tangata. Mai to tono le membership, mai kongo le business le membership le so oile social media. There's a lady in our team who's got a following on TikTok. O kasi fai ngofi kangaka you already ko following, because all they do is talk about the membership. Ngale share the membership, and when people subscribe through the membership, they subscribe lai lau link o nga mawaile o lo tutongi and then you build your business from there just like any other business eke makaku, you know, and you build the team. So from you've seen me from okimangkwanga la solimo menga makainga makango share my first post nga introduce say that I'm running this business online. Since then I got paid my first pay nga mawa mai la pisingisi, paid off my membership for the whole year and put profit in my everything else that we're doing now in the online business it's a profit. It's a profit in our pocket. So I know there's some of our team who's watching this, and if you watch the replay as well, we love what we do because this is the most simple bisingisi le ngakai like kikile kopele kongi fast fukala amerika le kongi one off makai lo bisingisi, and then it gives you access to products. E pule o epeke whakawale products pele ai, totally optional, but you know e whaasoa lama e promotinga le membership o ngā kokongi mai ai leo every single week, every Friday. So le vai asolenkia we got paid level mako live ilunga le TikTok, and someone from our team posts comments for me, we got paid on Thursday, because we got paid on we get paid every Friday, but we got paid on Thursday because of the Thanksgiving Day. So our company is based in America, so oka mai, and I always say kangaka I learn my online space. Ale aise physical product and thing e ulo lima. Stay away from it, okay? Because there's a lot of scams out there. I've been a victim of those scams as well. But now I know that if there's no physical products, don't do it. But these are organic products. Amazing. So many stories about our products. At the moment, because we're promoting a Samoa we're collecting stories testimonials o mako products my Melbourne ngasia mai langa story le mai wafia kausanga o fia se vai muli wafia kausanga ile ekinga vai wale mfenga la alunga step mafua mai ile leanga o nga se vai muli o nga vai se vai muli but once she started taking one of our products lua vai yaso lo ko mfenga se high heels, and she can now climb the stairs so leanga I ordered that product and I'm going to give it to one of my friend le leanga o nga kuli o nga mafua mai le langa fala yaso ya. I'm going to give it to her and say, look, you take this one. If it works for you, that's my testimony. O te lol o te leo ni o tātou tangata Samoa e misianga ni o tātou matua ia mai la tofo i lea sa ngā lulu i Samoa ia kako ia sa whiola i Samoa melo lea mpopo ia amo mai la venga yuka ia moa o mai la te mine wa maka ai whaalongo ku yo kingo ele ngaka o ponga ivi o so onga o ponga ivi tu lo whaafonga le tātou tunu ia mise fo yo kuri ngai o kako ki ngā ma tu whaafine voi le sa whaia le mea leo le langa whala sa makua i kele lo lako kai nga whakai ei vai tu lo al malo tātou tunu a whaapea la ngai maua oi le vaenga leo vaenga mga mia se so sangi fo ngai ia i o
i o au, so o ngau pona iwi, ia po o kuri. Ia e mawhai o ngā i eile E mako products ya ngā mo po ngā iwi. Po ngā iwi kingo. So gele yo products a kampangi. E mwhainga o awhape ke fia malamalama tili e mata o loa. A kiliki lunga le link a le Samoa Finau lunga le bio. La i le link o le shop. That's our Samoa Finau shop. You can click on it and go through. You'll be surprised. Ile kawo mako o loa. Very affordable. Ole mission al kampangi ile make affiliate. Inga ia mawhai o ngā mau e kangaka umalawa le soifo maloloina without having to pay, you know, a lot of money to do it. So sui loe la ko le model. Wale whanganga ia distributors. A wai anga wa o se distributor. Ke laku sao laku le product le ia oe. A wha pe kolus fulu. Wai le akos kolus fulu ka o le product le ia. Sfulu valu ka la. A wha pe sfulu valu ka la le ka o le product. Ku o koe lunga ma lau commission. Ma commission lau upline. Ma commission e skangaka ma le bonus. E uma enga wa fia koe kiki wa valu sfulu iwa sfulu ka o le products le ia. So that's why we pay the price, you know, mo le kako wola maloloina. Yeah, and we have to pay everyone else la ye kong le process le But because we have a membership, ele koko ngia mai ya o mai le whakaonga le oloa le I get paid from the membership, but o le kaua o le oloa e ki lia le kaua le oloa. You're only paying for the product, which is why our products are so affordable. So go and check out the website. Befa peki fia malamalama kili. Have a look at the shop, ilunga le website, ilunga le bio, ale Samoa Finau. And then if you see something that you like, and we can do a proper presentation. Yeah, befa pea isisi kaimi. Onga lewa lewa le afi. But afa pea foi oe ke lo interest in the products, but you're interested on how you can earn money. Business side of things. And it, you know, ke affordinga nga risk la limas fukala 50 USD. Yeah, makai bisingisi leo. That's a very affordable. You know, it's a blessing. I help our team in Samoa send their money on Friday as well. Like I love seeing people. I told you, when we log in, log in, when there was a lady, a Samoan lady, who's not in, I don't know this lady. We're not in the same team. FYP ia langa post wa achieving a yele goldie kongo le pisingisi le mo ke ia for those of you ele malamalama I reach le kanga kale gold rank o le leadership rank le kongo le o le company longo winga wa se lau affiliate o se lau le fa yo kanga kale we kongo lo pisingisi, and she just reached that today. Man, I don't know if you follow this, but congratulations, sister. I am, you know, I love seeing our Samoan people making their way up to the top. Love seeing, you know, our boss mama, our boss. Yeah, why can't we? We can do it too. So, okay, you know, message my le Samoa Finau. We can send you some information. So send a link. It's very simple. I'll send a link e le scala. You need a debit card. E kong sa oi lava lau oe fast food tala I o le company e le oe mako le kupea. And then once you sign up, limas fukala e ke a maka USD e ke a maka and then $10 a month. The way that we're running our business, okay, encourage ai mako kanga ka Samoa. Ikako kanga Samoa umalonga kongi lau limas fukala le amakanga e masinga ako fa ko ajule si fukala. You work hard le kai minge e mfainga e earn mai ko e maua mai lau limas fukala le ya maua mai ko pepe o fa lau membership il masing ka sanga ako na eva yala ia whether you sell the products or not, whether you share, just do posts on social media. And this is why we're saying Ilimako team, while you're posting on your social media, promote lau pisingisi, turn on your professional mode, because you're double dipping at the same time. You're sharing your business and you're building le monetizing o lau Facebook ka ea. So yeah, it's kele lava a wala whamanuia mai le atua. And you know, since his page started as Samoa Finau. So yeah, send us a message and I will get you the information. So ilonga lava eke malamalama lema e ilo what you're getting into. Fako send a link eke le skalai.
So yeah, it's obviously O le ale, ma le ua, le ale umi kalunga i kongo le kalunga e whaasoa le whamuianga lea. le ono masina, ono le la fiku I le solima o te sema. A koe le fiku masinga. E mwhaianga e whailoa le tātou wompa anga le ale kūlanga le wa e au sia I le kaiminga I le pisingisi. I say that. I want to talk about it. Okay, so I'm very, very blessed o ngai kangaka, of our people, Samoan people. I am I've reached one of the top ranks I Kongole Kampangi without selling a product, without selling a single product. But by just helping our people build and start their own business. So I reached platinum, and I think I reached that last month. So yeah, that's the rank. I don't know. E whailanga whaisinga o whaasoa whaingan. O mō lau income le mau e lau pisingisi. Mai e sip soangi le whaasoa alo ainga. I think you should answer that because why I'll pass on if I pick ngaka if pelo yon mai kaila yes like I said nga koe recover mai lava la e lua lava tangata e te refer ina mai tonol business to recover mai la lima suka lalenga e join ai so I lo vai so more lava I earn way more than that le nga pay off ai la ka sanga ko lava. So my business is pretty much free, and every week, every Friday, we look forward. We have a card, a debit card, always Samoa. So yeah, o I sing ke le sosoangi o le business I le fasoa vale e alo e fai mai fo o wat fai ngaluenga o I le asfale ile ai melia ko I tamala nga fai mai a mai lo ka le business o alo fai e pa or ka vale so yes it is helping mo ila ko ele e filo po le winga le platinum rank lenga rank and I'm not saying this in a way fai ngange fa be show off akusesi but I'm saying it in a way that I'm in hoping that it can inspire someone. So hitting platinum, and I hit that in 6 months, it means that there's more than 500 people in my team. And it's an achievement that so and I can't wait for more Samoans to get to that because man there's over 700 people in our team right now within the space of 6 months of sharing this because it's something very simple, something very affordable. If you're already on social media, if you're already posting on TikTok or Facebook or YouTube, this is going to be way too easy for you because all you need to do is put it up, do a post on your social media and you get people there's a lot of people who are looking and for there's a lot of people in message me and you always complain where you come at night and you check my phone because busy I always say there's too many people going on inbox can you ask me why I don't answer? Te loale o le vaenga ne. Ole Facebook ale altina malanga messenger. Uke laku pe ole kele o kanga e so ka I mai So ava pela like message maltina ole ainga e le reply aku. E mga mianga e koe message mai ia pe whaalua whaakolu inga ia a whapea nga message mai ile pe kale iwa message mai il kaya tulo ai ele kale akul kinga le ainga ia longo winga a sia kia ku longo winga pe kaangi se fuwo o ila lo lau meli e whainka ile tina ona koe o whainga le koe
Ko se eu mai lunga lau pe a whapea e le reply aku lau. Koe ka ua le mea ia a whapea kuaina reply aku ia le tina. Ia koe message mai, Inga ia alo I lunga lau meli. Ia mwhain koe reply aku ai ma. O isi kai mea sau le reply aku. But not only that, I don't waste my time to reply to everyone because not in a negative way, but o le sika ngaka e kasi alo wa ai le approach le sa we ka ngaka ilang fisili. I know that I'm gonna waste my time on that person. So o ke lo le ya le ka ngaka lai ready long a mindset because there's people ngā sa wa fa also mai ya le o interest ai afa pe o ke long fia o ka ngaka lai serious and you want to do something, you want to make a change and get out of your comfort zone, you want to work with me, start your online business. Man, I give you time. Like as always, okay, reply ako kangaka bakule information. But ele o kangaka uma, you know what I mean? I'm trying to say for ingange ole sikai ni okay loa lavalo mindset I lau kali like la approach like approaching a mayao, and I know that ele worth le waste a lot kai me to try and explain something to you that you're not serious about it. That's a lot. O sunga se te whanau le ole alo o Deborah, le lunga Facebook. Oh, Deborah is my business page, or Deb, or personal page, but both public. You can reach out, or you can reach out to Ile Samoa Finau. I'm happy to answer. Deborah Tase, pekianga I lunga sa Deb Tase. Deb, mea. Ia la o Facebook, or Deborah, just Deborah la o business page. I told you to share my my socials on your but yeah, reach out. That's just a little bit about the business, online business that we do. Se whai parangi nga manguia ia na mele whai ka ko Samoa. So many Samoans doing this business now. Kele foi Samoa e give up ngo fia because ele se me venga nga lo sawangi e mai million e kai out, but if you work hard, yeah. O ka se manga ia ole maua singa whaasoa mo le ainga. I can't. Very affordable. Whai ngō fie toi tau ngō fie. O si vaenga tā ua o kei lor pisingisi e lek whaasoa inga. Ole iai o longa ofisa au tū fo ile lae e lo ma koe kangaka. Ole iai o wai pei o isi pisingisi. Ia ngā whasalau mai ia ele I lopo whemele ia le lako ofisa. O le pisingisi le penga whasoa tutina. Ia o le lako... Our head office is in Florida. E ele mako warehouse kongo o Florida. I ngā le oka mai mako products. Sen sao mai Florida I Florida I Canada. Washington. I America. Also, all our products are tested. They are made in USA. So ele sao mai o inkia ma isia kung ula mako products e sao mai kongo I America. They were tested and approved, in the United States. E ova malua se lau fast food mong kupua kung o langi o lewa available laile o nanga nei al company le nei. All organic products. Ke leo mako kangaka yo maka nga lako whaasoa inga. There's a team. I don't know if Neva is still on the live, but one of my leaders, e langa team, e focus a lako we're selling on the products. So there's so many teams I kongo mako community. Our community is called the Freedom Community. So kele a mako teams. And all the leaders have their own strategies. If I yela ko pisingisi. O ingisi o le tau team o mai mo mai. Yeah, and whaianga whaasoange awa pele ke... Yeah. And whaianga whaasoange mai whailoange o leke whaianga oka ia product mai aoi. Thanks, Louis. So yeah, because you know how I run this business. I help people build out. Yeah. So if there's any people in our team olo mata mai, and you see other people being a yenka Samoa comments mai ole fia malama, I'll connect these people with you so you guys can help share the opportunity. And that's
one thing I think la fa uma I ka lai, but that's what I do. O ko kelo ka ngaka, I reach out my because ele lava lo ka me I work full time. I have a corporate job. So kele ka me wale ofisa ele ola ele fanga na ke fongi. So I don't have enough time during the day. Okay kali e ka ngaka. So what I do is okay visile kia oi po fele aku ule ke yai ngo kangola ia kongeki because we have leaders in New Zealand, all different areas of New Zealand, American Samoa, the United States Samoa, Australia. So what I do is I connect you with someone within the area ngai ke yai inga ia mawhainga ko nga whasoa ko la ko le information ya oi o ngale ele mawhainga o go through I ka ngaka kai ko akasi a whapea ke fia join e ke join e ka ngaka nga so ele ngaka sometimes I refer you to someone o ki loa ele ngaka e benefiki ka ngaka le la leo ke refer ai oi o nga lela mawala nga sign up mai la lead lewa ya oi but a base for ila referral o le kangaka leo ke referring ai oi o le kangaka wo o iloa ua lava longa ko mai e fisosoangi ya oi e a makala pisingisi so I both way ya e manguia oi e manguia kangaka le ke refer ai oi but I know a lot of people e ke refer ko is kangaka musu lo e fa pia langa laile o but yeah that's how we build team together as Samoans ka ki o le Samoa limo le Samoa and climb it all the way to the top but yeah that's my fact. So thanks for letting me share my business on your platform. I'm from Macquarie. Yeah, that's our princess from Sydney. There is a going off with Sydney. Manga ia le o vaenga ia pengo whaasoa mai I kangaka ia au ngā I mei o mo lako lako tulima ia a whapea o ngai a fia o vaenga ngā o maua o I le mele o le ki ngā o au ia po tulipo ia soka I mai. Ia, ele ngā pau whainga le Ia, kele me so se ke lo tino atoa lava e mwhai o maha. Ai, se ngā vai oi. Ai, kai minge ia kalunga o le makua pau ai le... I don't know, can I tell my story? Linga I alu sa, can you tell it? Linga I alu sa moa e whaalonga me wo mai. E sau mai sa moa o se tell se si aso ai. Whaasona, You know, like I said, walevanga o whaasoa le pisingisi, walevanga o running le business side of things. Au kele I ango kele ai products, is what uli la waka products. I don't want to, find people or sell products. I want it to earn from the business side of things only. Yeah, ana is o ko loi sa mo ilanga malanga le ngalo e support ele minga sa mo ele fast. Ai ke wa whaalongo mai sa mo wo mai whapielo kankal mako au loku a kalonga alpe kolu e au weekend ngai sa mo a whaimen mako kankal mako au loku wa ai ngalo kolu sa mo le koe se loku ai le loe kanga ka o loke mai wale mwhaingo sa vali and even you thought that wa ango mai o langa le kele o wisia o but you came back and wa e fiku le vai aso ke lo e fiku le vai aso le mwhaingo sa vali and that's the time ngā run mai lau pisingi sil vale but ngā makalonga o wingo I vai al kampangi so le ko wa 2 weeks ele ako se lua vai aso awa makang koe awa makanga e popole vai ngangi whaapea awa ke lo ko sa moa mo whaapea ai whawhekai o ka nia ko sa kai e kawale pesa o ma whawhekai o ka nia ko sa ka sanga ka sanga I e manguia okay I'm tired ia te lo wa la valea a fasol nei vango le fiesi ia te multe le tu le fafta tele la veta tu ompa anga ia le ka wa ka u se o ngi lunga pe inisi o fakalo fo
I think that's it. Ngai dana. Ia, whakataitele atu lawa I nei tātou o mapaanga e olo o mafuta mai ni wanga le fiafi. Ia le mai mo mai. E toe kapelo. E toe amatu ia whakataitele lawa Ia I tātou whainga malo se kwa mangai a o la o vai atu nei le fiafi. Ia I le whaatinonga o le tālolo o le tātou kele I maua se video ko whainga o le tālolo. Ia e se mangai e la vai ko whainga I le sangi fia o le umalanga. Ia male vai atu fo le matang o fia o tapenanga fo ia li ima tamaita I leo le lato fo I vaenga. Ia I le lato whaili. Ia whamalo whaftai le malo le tātou tunu. Whaftai tele la vai nei mātua matutua. O lo whapenao na whasoa. Whapenao na whasoani mai fo I tātou pokalami. O kele o kako ngai tātou tamama tina matua. Ka kei loa le ale ia le whasoa mai fo ile ale tangata matua fo inga ka ke whaikau aku e maua ela ka mea o ngā. Ia ai mo nei tātou wofu mpa anga fo e ngisi o le tātou tunu. Ia ma ngisi fo o kanga fo leo mai fake page. Ma I kai me ka ke sel mai ra ka ngi whamkalanga fo pe lei against le ka ko pokalami ia pe lafo fo se upo parawale ia pawala uia whasoa ni vanga le fia tātou ompanga wole pole au fo mai maunga lo kai mi ke kali ai ia moa fo ele mo fo lo kai mi ke o ke kali ai in kanga ka fo leo mai manila ko whamkalanga ia pe parawale mai po ala whamkalanga lo ke maho fo e whakinga ia kia ia o la ukala le fa kwa mai maua lo kai ia ke lafo mai seu parawale ia pe fai mai fo isa fo kalanga fo ina le lo fa mo e fai tai ia nei ai mo le mi vai ngole fiafi mo le ko ia fa tai tele la vai tato wompa anga ia malo tato tunu ia lo fai ona talieina ia ma soan mai fo I tato faso ia ma tato pokalami langolango ina o le tato I tu launi o le Samoa Finau mo I la ko lo fi mala tele le pisinisi ia pe on faso tu tinai pa ona so ta iane pe rangi ia le ia tep tase po Debra o le alo menelo page Tep tase langa page ia pe ke meli mai fo o sea pe on fa pisi fi unga luenga ia sea fo yo walu se akile le messenger ia o ia le la fa mitina ai mo la ko fo le o lo yenga ka inga fia maua pe fia I loa kele fia malona matili ile awala e mawhai ona monetize lau Facebook po le YouTube. Ia le nga whaso aku e mawhai o ngai anga I lungo le itu lau le uso ia moi maunga ia po manatu le pe ona lau loa. Ia ngai videos ale sunga ia manatu le pe o ngai anga ia ma matamata. Ia ma silafia ai. Ia le awala e mawhai ona maualau selengi lau Facebook ia po le YouTube ia afa pe ki fia malam la makiri fo ia e mawhai message mai ia ako ngoi mau aku se sosoangi ia te I mau nei
ia e mo ngi vanga le fiafi ia whaftai atu i tātou o mapaanga nei tamtu tamama tina matua ia e mise fo i o nei uso a whaifi au ia o ko kele i o ngai ngai kako o mapaanga i lātou o whapeona ngā lue ia i le ngā ruenga le tuela le tofinga whawhaifi au mo le tele tu lava whaftai tele i o tu sunga i whawhengainga ia tu sai foi malautu te talo ia malautu whaamanuia mai ia i tātou pokalami isi me Lea o ale la a momoi le poe le Samoa songa tue ina kako kalo mga kako. ia au ke don mo masangi ia wo mapaanga Samoa Finau ia mi ke de Kalo songa. Okay ia fa ia o ngi kako wo mapaanga ngai I pelo le live era kuloa please yaki foka ita. Stefano. Okay, Stefano. Ia, wal poli. Ia, okay loa. Ia, ke kalo po ke kalo. Kalo sunga le. Ia, le lau whai atu le tatu talo. Ia, ngai la kulo le i ko wharo pongi. Ia, e whapea fo i o ngau whakoa hao ia vai ngau lalang. Ia, manuia whea mga luenga whea ngai ai. Manuia maro longo nei po. Ia, mai lau tau au auna le nei. Mata le tapuala. Ta se. Oi foi lungo. Foi lolo. Deb ta se. Ia, Debra ta se. Yo sia mana mea. Ia, soifua ma ia tele ma lolonga nei fia. Ia, ai ole au foi atu tatu talo. Matou ia la vo tama. Ia, avano foi fai ona fasom tata no ma ne matou o mapaanga e misi foi se o matou tunu mai mo mai ia i lunga foi o penga to fai lang matou faftai sa i a tamai le i le soifua au na o tangata Samoa ia e misi foi o latou wanga le lei ia e ala lango ina o le nei tu lau Samoa Finau talo i lau whaamnianga mo i latou le li ina ia i le whaamnianga whaaptoa lau fio malawanga le lei mea umalawa lo matou taumawhai e tama a wale manuia o nei o matou a inga mane a matou whanau ia matou tonu lava le tua o lo o iau ao ia lo matou ola mai te sila fia fo ia lo matou lumanai ia e mise foi o wala i mawhai ei o matou maua whaamnianga o lo whapea o na e to pena ina mo i matou talo le i e whaamole ia au whaamnianga i lunga si o matou utunu ia e mise lava o mapaanga i latou o lo whapea o nanga le lei ia mao latou langolango ina foi ia si o matou foi pokala me whatauwa talo mo nei o matou teitai ia isi o matou tunu o Samoa ia le whamunianga whaaptoa lau fio ia le au mamalo le malo Samoa ia mise whaolo o una palimia o le kapeneta i latou umalava o vea mataitai o sui a whaipule ia mise fo ia o auna o lo whapeo na ngā lulue mo le tala ina o lo fina ngalo o Samoa so se Samoa lo whapeo na au ona ele i so se vaenga ma so se auala ia i le whaamnianga lau fio whaamole mo i matou uma maltia lo matou ola le a matou malolo nei pota matou maua ia se malolonga file mu malutia ma pui lo matou ola whaamole le ie maua isa matou malolonga file mu nei po ia matou ola wha mo moa fōlinga i matou i lau fio matou toe whafo ia tua i le vi inga ia te oi. Ia whamangalo fo i matou o a fo i nio matou whaale tonu. Ia nio matou se la matou sa valinga. Ia ma matou whaasoa fo ni fiafi. Ia whamole ta ma whamangalo i matou. Ai talia mai la matou talo e ale lusua fa Yesu lo matou li i whaola. Amen. Amen. Ia
manguia tele lava malolonga ia ile nei fiafi ia me se fo fe mga luenga o lo fe ngai manise o tatu tunu ia pa fa yo na wa anga I fa nga luenga ia fa fa tele lava sa mo ma fa mai mo le tatu YouTube ia malunga fo yo tatu itu la lunga le Facebook to fa so I fu sa mo. Have a good night, everyone. God bless.